aba bagabo nibo batoranyijwe na AFCM 23 nk'abantu bagomba kongera gukora kubera ko abantu babiri icyambere Dr. Akaniki ndetse na Willy Manzi. Hiyo ni gari ya jeshi hiyo. Gari ya jeshi hiyo. Wananchi wapo na wanajeshi na wananchi wako pamoja. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya ushirikiano jeshi na wananchi. Hiyo ni gari ya jeshi. Muri rusange Tanzania yafatwaga nk'icitegererezo mu bihugu bitabamo akavuyo. Reka mbivuge gutyo. Mu bihugu bitama akavuyo n'akajagari kenshi cyane kinyigaragambyo yafatwaga nka kimwe mu bihugu bya East Africa bifite umudendezo w'abaturage no kuba nta mpamvu ishobora kumvikana y'imyigaragambyo. Tanzania yafatwaga mu bihugu bibiri bya mbere, wenda usibye u Rwanda. Ntekereza ko Tanzania yari kuza ku mwanya wa kabiri. Tik tak vuba vuba. Tik tak. Tik tak, tik tak, tik tak. Tik tak, kamera kashe. Reka nogere mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese muherereye no ku isi, nizere ko ari amahoro aho muherereye mwese. Hanyuma ni muri bya biganiro bigiye bitandukanye tuba twabateguriye bya buri munsi, aho tugenda turebera hamwe amakuru abagiye natandukanye agezweho muri aka kanya. Uyu munsi ntabwo ndi buze kuja kure cyane n'abantu bari muri Tanzania ndetse n'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza gukora kuri izo nkuru gusa zibiri, inkuru irimo kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Tanzania gatoya. Tanzania nta bintu byinshi, ariko navuga ngo indwara igwaye abanyakenya muri East Africa yadukiriye abatanzania. Ubushize niba mubyibuka muri Kenya haba imyigaragambyo ikomeye cyane yageze naho abaturage binjira muri parlema y'igihugu abaturage binjiramo. Ni ukuvuga ngo imyigaragambyo yageze naho isatira ingoro y'umukuru w'igihugu White House. Hanyuma uyu munsi ibyabaye muri Kenya birenda gusa neza birimo kubera Tanzania muri amasaha y'aka kanya. Muragenda mubona utuvideo dutandukanye tw'ibintu birimo kubera muri Tanzania. Hashize iminsi harimo gutegurwa amatora muri Tanzania, ariko mbere y'amatora yo muri Tanzania kuva John Paul Magufuli yatabaruka, iki gihugu navuga ko cyasigaye mu kantu gasa n'akijima ariko gatuje, n'akabwibwi ariko gatuje katari mu rusaku rwinshi cyane ariko kakabwibwi gato. Icyambere ni umuntu wari upfuye mu buryo butunguranye cyane. Icya kabiri yari apfuye kuko itegeko rya Tanzania n'ubundi rivuga ko vice president ari ugomba gusigarana ubutegetsi. Samia Suluhu Hassan n'ubundi niwe wagombaga kubusigarana, ariko ku rundi ruhande abaturage batangira kumukompara n'uwari umaze kwigendera John Paul Magufuli. Batangira kumukompara bavuga bati oya uyu nguyu hari uburyo afitemo akantu k'igitutu, hari uburyo afitemo akantu n'ibindi uburyo yitwaramo, arasa n'umuntu ushobora kuba ari umudictator. Uburyo yitwara ashobora kuba ntago ari hambo nka kwa kundi kwa Magufuli wasangiraga capati n'ibishimbo ku muhanda n'abaturage abisanzuraho basangira ibigori buri kanya basura n'ibindi. Abaturage batangiye kumukompara na Magufuli mu buryo mu by'ukuri abantu bazi Magufuli uburyo yasaga n'umuntu ugaragara nkaho ari hambo cyane. Ndabivuga gutyo kubera ko kugaragara ko umunyapolitike wenda biba bitandukanye n'ubuzima busanzwe bwite cyangwa se busanzwe, ariko uko agaragara cyangwa se yagaragaraga muri rusange yagaragaraga nk'umunyapolitike mu by'ukuri wegera abaturage mu buryo
burenze cyane, mu buryo buri hejuru cyane. Batangira kumukompara rero na Samia Suluhu Hassan. Mu kumukompara rero amanota ya Hassan agaja nko hasi ugereranyije n'ayo Magufuli, bituma yewe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CCM Chama cha Mapinduzi bwinjirira cyane cyangwa se butangira gukritika cyane Perezida Samia Suluhu Hassan. Ejo bundi amatora arategurwa uyu munsi rero. Abanyatanzania miliyoni zigera muri 39 zikaba zazindukiye mu matora bose mu duce dutandukanye, yaba Dar es Salaam, Arusha, Dodoma n'utundi duce twose dutandukanye two muri iki gihugu cya Tanzania. Icyabaye rero neza nk'uko byagenze mu myigaragambyo y'ubushize hano muri Kenya, imyigaragambyo aho kuba amatora hazindutse imyigaragambyo ikomeye cyane. N'imyigaragambyo kweza aka kanya hataratangazwa bapfuye ndetse n'abakomeretse, ariko ibitangazamakuru byahariya birimo kubyandikaho byinshi biravuga ko nubwo hataramenyekana umubare, ariko umubare w'abantu benshi bashobora kuba basize ubuzima ndetse n'abandi barakomereka. Niki barimo gukorera imyigaragambyo nyuma y'uko abaturage navuga ngo benshi batishimiye uburyo bw'imiyoborere bw'uyu perezida uhari Mama Hassan nkuko bamwita, abandi muri abo ngabo n'ubundi ari kugira ngo bazindukire mu matora. Ni amatora arimo guhatana n'abantu bagira muri 17 ariko batarimo abakomeye bari basanzwe muri buriya butegetsi b'abaopoza, barimo nka Tundu Lissu iwe wanafunzwe, ari nawe navuga ngo munyapolitike usibye wenda ushobora kuva muri CCM icyama n'ubundi kiyobowe Chama cha Mapinduzi, ushobora kubivamo wenda nka deputy president cyangwa se nk'umuminisitiri runaka nka kuriya kwa John Pombe Magufuli wahoze ari minisitiri akaza kuzamuka azamuwe n'ubundi na Chama cha Mapinduzi ubwo agasimbura Kikwete. Ni ukuvuga ngo muri usibye Chama cha Mapinduzi izindi opposition, uyu mugabo wo muri uyu mugabo Tundu Lissu ni nka umugabo navuga ngo umunyapolitiki ukomeye mu buryo bwa opposition cyangwa se mu baopoza muri iki gihugu. Ariko uyu mwaka ntabwo yabashije kugirirwa amahirwe yo kwiyamamaza kubera ko abanyapolitiki nkuko babivuga baravuga bati ubu butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan ati hari uburyo bwaryamiye iyindi mitwe ya politiki kugeza naho bamwe bafunzwe nk'abo nari maze kuvuga n'ubundi Tundu Lissu ukomeye ndetse wigeze no guhushwa, yigeze no kuraswa amasasu aje no kwivuza mu Birigi, nyuma yaho akaza kugaruka kuko ni umuopoza kuva igihe navuga ngo Chingi wabanjirije Magufuli Kikwete kugeza kuri Magufuli manda yiwe imwe, kuko murabizi ko atakoze manda zibiri. Magufuli yakoze manda imwe, iya kabiri akaba ariyo Samia Suluhu Hassan yasoje, none hagiye kwinjira none mu kuyobora. Navuga ngo manda yiwe ya mbere atowe n'abanyagihugu niyo manda ye ya mbere naramuka atsinze, ndi kwibara nkaho yatsinze ariko ntabwo amatora ararangira nubwo ari uhabwa amahirwe. Naramuka atsinze niwe uzaba niyo nshuro ya mbere azaba atowe n'abaturage. Inshuro ya mbere yategetse yari arimo kuzicuho cyangwa se hakurikijwe amategeko nkuko itegeko nshinga ribivuga muri Tanzania ryuko perezida aramutse agize impamvu zishobora kuba zatuma adakomeza imirimo ye, ubwo harimo n'urupfu, vice perezida ari ugomba guhita afata umwanya. Niko byagenze muri Tanzania nyuma y'urupfu rwa Magufuli wari utaramara n'umwaka, yaramaze amezi makeya atorewe manda ya kabiri ari nayo ya nyuma muri Tanzania. Niko bigenda ndetse no mu bindi bihugu byinshi bimwe bya Afrika, koko ari manda zibiri, kimwe na Nairobi manda zibiri, kimwe na nihe handi usibye Tanzania na Kenya muri East Africa nihe handi munyibutse ndatekereza nta mu Burundi ntekereza ko mu Burundi atari ko bimeze, ntekereza ko mu Burundi zishobora kurenga
simbizi muramfasha ariko ivyo bihugu nivyo kugeza uyu munsi bifite manda zibiri zidahinduka kuva ibihugu byabona ubutegetsi ubwo ndavuga byabona independence ntabwo birahinduka muri haraho byagiye bihinduka hamwe na hamwe nko muri Kenya byagiye bihinduka muri rusange ariko itegeko nshinga tugenderaho cyangwa se abanyagihugu b'ivyo bihugu bagenderaho nuko manda zigomba kuba zibiri niryo tegeko nshinga kugeza uyu munsi niko rivuga nyuma rero uyu president uriho uyu munsi usibye kuba ahabwa amahirwe abandi barimo guhangana nabo n'abantu navuga ngo badakomeye cyane muri politike nk'abo nari mvuze nk'uwo wafunzwe wo muri Chadema uyu nguyu Tindurusu kugeza uyu munsi utemerewe kuba yakwiyamamaza kubera ko arimo gukurikiranwa n'inkiko nyuma rero y'imvururu zamaze kuba muri Tanzania nari mbihuje na Kenya kubera ko muri East Africa Kenya nicyo gihugu cyagize imyigaragambyo ikomeye cyane ya 2007 y'igihe cya Kibaki ndetse na mugenzi we Raila bombi bamaze kwitaba Imana haba imyigaragambyo ikomeye nyuma yaho ni imyigaragambyo ikomeye yindi iheruka mu mwaka ushize wa 2024 ubwo abanyagihugu bangaga ko perezida asinya itegeko rihindura byinshi mu buryo bw'ubukungu byaba imisoro yaba n'ibindi bigiye bitandukanye bati iyi financial bill ntabwo igomba gusinywa imyigaragambyo rero kubera ko inteko nshinga amategeko yari yamaze gutora iryo tegeko hari hasigaye umukono wa perezida gusa itegeko rigatangira gukurikizwa abanyagihugu rero birara mu mihanda kugeza aho binjiye mu nteko nshinga amategeko abenshi barapfa ndetse n'abandi benshi barakomereka iyo myigaragambyo abanyakenya barabyigamba kuba aribo ntandaro navuga ngo intangiriro y'imyigaragambyo ikomeye kugeza ejo bundi kuri social media yabo bigambaga kuba ari abarimu ba Nepal igihugu cyo muri Aziya nacyo cyakoze imyigaragambyo kugezaho birukanye abaminisitiri ba perezida ubutegetsi muri rusange banatwika n'ibikorwa remezo bitandukanye uyu munsi aba banyakenya barigamba nanone kuba ari abarimu ba Tanzania yari imaze imyaka myinshi Tanzania kugeza uyu munsi navuga ngo yafatwa nk'icyitegererezo mu bihugu bifite demokarasi ubwo nimvuga demokarasi wena ntuje muri definition isanzwe ya demokarasi ariko ndavuga ubwisanzure bw'abaturage muri rusange kuba bafitanye umubano mwiza n'ubutegetsi buhari muri rusange Tanzania yafatwaga nk'icyitegererezo mu bihugu bitabamo akavuyo reka mbivuge gutyo mu bihugu bitama akavuyo n'akajagari kenshi cyane k'imyigaragambyo yafatwaga nka kimwe mu bihugu bya East Africa bifite umudendezo w'abaturage no kuba nta mpamvu ishobora kumvikana y'imyigaragambyo Tanzania yafatwaga mu bihugu bibiri bya mbere wenda usibye u Rwanda ntekereza ko Tanzania yari kuza ku mwanya wa kabiri ariko uyu munsi aba batanzania niba batangiye kwigana abanyakenya freedom yabo kumva ko icyo badashaka bagomba kuja mu myigaragambyo kumva icyo badashaka bagomba kwinjira muri parlement kumva icyo badashaka bagomba kundura amaduka n'imihanda n'ibindi Tanzania ishobora kuza gushiduka yabaye nk'ibindi bihugu nkuko twavuga uyu munsi Kongo nkuko twavuga uyu munsi Kenya kuko Kenya yo baravuzuka mu gitondo batekereza imyigaragambyo ikabirabaye izo ni bisanzwe umuntu ashobora kubibona nk'uburyo bwa demokarasi ariko ku rundi ruhande bishobora kugaragara nk'uburyo bw'akajagari mu gihugu no gukora imyigaragambyo uko abantu bose biboneye cyangwa se na freedom navuga ngo isesuye itari ku murongo cyangwa se itari ngombwa yangiza ibya bamwe
kubw'inyungu z'abandi bantu n'ubundi bashaka guteza akavuyo nk'ako ngako. Kuko muri Kenya uyu munsi ntekereza ko nubwo uwo bita Baba yagiye, uyu munsi hari abandi barimo kugenda bavuka, barimo bagashagwa n'abandi ba Kalonzo Musyoka. Ntabwo ari kuvuka we, ntabwo ari musha muri politike, nubwo na Gashagwa nawe atari musha muri politike, yabaye deputy president wa Ruto, Batimbaya ntiyarangiza manda. Ariko uyu munsi navuga ko aribo bari kumwe gutyo, bamaze no kudesida uzaba umukandida mu matora y'ubutaha 2027, ko Kalonzo Musyoka azaba president ndetse yatsinda Gashagwa akaba deputy we. Muri rusange rero Tanzania nuko nguko byifashe, imvururu ziri muri Tanzania nuko zimeze. Batangiye uyu munsi aribwo amatora yatangiye. Ese amatora araza kurangira gute? Amerika rero ikaba yaburiye abanyagihugu babo bose, dore ko bo iyo habaye imvururu bahita baburira abanyagihugu babo ndetse na ambasade muri rusange. Binyuze rero muri ambasade yabo muri Tanzania, bavuze ko abanyagihugu cyangwa se abakora muri Tanzania, abanyamerika bose bagomba kuba maso, circulation bagomba kuyipunguza mu duce tugiye dutandukanye, turimo Dar es Salaam, turimo Dar es Salaam, ubwo iriya kapitale yabo yindi, za Dodoma, irimo Arusha, yego n'utundi duce tugiye dutandukanye turimo kuberamo imyigaragambyo tugera muri dutanu, ndetse dushobora no kuza kwadukira igihugu cyose muri rusange, kubera ko abanyatanzania barasa nkaho mu by'ukuri benshi batishimiye ko Samia Suluhu Hassan yongera kugaruka kuri ya ntebe y'ubutegetsi. Nubwo agiye gutorwa kuri manda ye ya mbere, ariko nanone iriya manda yindi yategetse ya kabiri, uko itegeko nshinga rivuga muri Tanzania, ashobora gutorwa iyi manda yonyine. Ariko ku rundi ruhande murabizi ko biranashoboka ko ashobora kuvuga ko iriya manda atari yatowe, ahubwo ari butegeke manda zibiri azaba yatowe n'abanyagihugu. Kuko iriya manda navuga ko ntabwo yayitegetse mu buryo buri democratique, kuko uburyo buri democratique ni ukuba waragiyeho mu buryo bushikiwe n'abaturage cyangwa se washizweho n'abaturage. Kandi kuri iriya manda ya mbere ntabwo yashizweho n'abaturage, ahubwo yashizweho n'itegeko nshinga kubwo kuziba icuho ca mugenzi we John Pombe Magufuli wari umaze kwitaba Imana. Muri Amerika uyu munsi hari amafoto yatangiye kucicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ni gute M23, AFC, MRDP uyu munsi bagiye gukorera meeting muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe muri bagenzi babo bafite ibihano n'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Amerika. Bati ni gute iyi meeting yabaye muri Amerika? Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, amakuru dufite nuko delegation yoherejwe na AFC M23 igizwe na vice coordinateri wa AFC Dr. Kaniki, ndetse na vice guverneri wa Nord Kivu Manzi Willy, ndetse na Willy wundi iwe usanga utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo bundi wanagerageje kwinjira muri meeting yari igiye kuyoborwa na Perezida Tshisekedi, ntibamwemerera kubw'impamvu yuko ngo ari umututsi, baramugarura nubwo yari amaze no kwinjira. Uyu munsi rero iyo delegation igizwe n'abo bantu babiri ndetse n'abandi babaherekeje, ndavuga Dr. Kaniki ndetse na Willy Manzi, bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo bakaba barakoze meeting yabo ya mbere, nubwo mvuze ya mbere sinzi ko bafite no gukora iya kabiri, ariko ku makuru mfite nuko bari muri tour muri Amerika. Ni tour igamije iki? Ntabwo AFC muri rusange irabitangaza, ariko biravuga ko ari tour igamije ubukangurambaga bw'abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwikubita gashi ku mikoranire. Birumvikana bagomba kuba bafitanye na AFC. Murabizi ko bafite n'abarepresenta
babo bakuriye diaspora muri rusange nk'uko nari mvuze Willy uri utuye muri Amerika utari Willy Manzi guverineri ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari muri Canada n'ahandi yatandukanye kuko ndetse na Willy Manzi mbere yuko aje kuba vice guverineri muri Nord Kivu yarasanzwe akuriye diaspora muri Canada. Ku makuru dufite rero akaba ari uko aba bagabo baje muri Amerika bashaka kongera kwibutsa abantu abaturage bari muri Amerika muri eta zigiye zitandukanye state zigiye zitandukanye inshingano zabo ku rugamba AFC M23 MRDP bariho kuri uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati rero kuri source dufite aba bagabo nibo batoranyijwe na AFC M23 nk'abantu bagomba kongera gukora ubukangurambaga no kongera kwibutsa abantu inshingano zabo kuri urugamba rurimo kubera muri kiriya gihugu. Kubera ko abantu babiri, icyambere popularite nyinshi y'abantu bashigikiye AFC M23 muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abantu b'abanyamurenge cyangwa se b'abanyamasisi bo muri Nord Kivu cyangwa se muri Sud Kivu. Aba bantu babiri rero yaba Dr. Kaniki ndetse na Willy Manzi, abantu bombi bavuka muri ayo moko abiri nari maze kuvuga, abanyamurenge, abatutsi bo muri Nord. Rero kuba bashobora gutoranwa cyangwa se kuba rero bashobora guhitamo AFC M23 kuba ari bashobora guhitamo n'urwo rwo kugira ngo baje kuganira na bene wabo, reka mbivuge gutyo mu rurimi rworoshe, muri style yoroshe. Oriye wenda yo kuzana Bahati, simbizi wenda niba mu bihana nafite wenda niba byemewe, cyangwa se undi reka mbivuge umushi cyangwa se umurega, ugiye gusanga pourcentage 99% y'abagiye kuganirizwa ntago byari kumvikana cyangwa se ntago byari bumworohere. Communication yabo ntago yari kuba iri direct, yagombaga kuba irimo yagomba kuba iri indirect kubera ko yagombaga kuba umu-interpreter, reka mbivuge gutyo. Ariko Willy Manzi na Dr. Kaniki na abantu bari basanze bene wabo mu mvugo yoroshe, style yoroshe, ibiganiro byoroshe, ku makuru basanzwe bafite, ku biganiro basanzwe bakorana, bwari uburyo bw'ikiganiro bworoshe cyane. Ariyo mpamvu babombi bivugwa ko aribo AFC M23 yahisemo kuba bashobora kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bongere bagire icyo baganira n'iyi population ituye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri rusange ntabwo ido nido kuzaganiriwe, ni ikiganiro cyafashe umwanya munini cyane, ariko ku makuru dufite bishobora gukomeza no mu yandi ma state, nubwo byabaye hamwe bishobora gukomeza n'ahandi. Tutaramenya neza ngo kuri agenda haba hari iki niki. By'umwihariko wenda nihagira ibishobora kuja hanze dushobora kuzafata umwanya wo kubiganiraho muri rusange. Reka mbashimire cyane mwe twabanyogera ku musozo wizi update ku makuru atandukanye twabateguriye kuri uyu munsi. Mugira ibihe byiza naho butaha. Tic-tac, vuba. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, caméra cachée.